Svetosavsku akademiju povodom Dana Svetog Save priredili su u Domu kulture u Horgošu, lokalna samouprava opštine Kanjiža i Srpska pravoslavna crkva u Horgošu. Svečanost je počela himnom Svetom Savi u izvođenju ženske vokalne grupe Mironosice i Subotice, a potom su se obratili zamenik predsjednika Kanjiške opštine Nebojša Rakić i sveštenik Srpske pravoslavne crkve u Horgošu Tomislav Živković, ističući značaj Svetog Save u srpskoj istoriji i duhovnosti Srba. O Svetom Savi, prvom arhijepiskopu autokefalne Srpske pravoslavne crkve i jednoj od najznačajnijih ličnosti u srpskoj istoriji, govorio je istoričar Viktor Đeri iz Kanjiže, a potom je obavljen svečani obred sečenja slavskog kolača. Večeras smo se okupili na inicijativu mnogih Horgošana da i ove godine obeležimo Svetosavsku akademiju u našem Domu kulture u Horgošu, u jednom prelepom ambijentu. Dan je krenuo sa liturgijom u crkvi, odlaskom u školu. Preneo bih impresije iz škole gde su deca prelepo otpevala himnu, Uskliknimo s ljubavlju i jedan topli doček koji su nam organizovali u školi u Horgošu. Večeras ovde očekujemo jedan lep broj ljudi u organizaciji lokalne samouprave i Srpske pravoslavne crkve iz Horgoša. Najiskrenije se nadam da ćemo ovu tradiciju povodom Svetosavske akademije i nastaviti. I ono što mi je posebno drago da velik taj broj učesnika koji je večeras je došao da isprati mnogobrojan broj ljudi iz Horgoša. Obeležavanje Svetog Save je u istoriju srpskog naroda jedan od najvećih činova. Prvi arhijepiskop, obeležavanje Svetog Save kao crkvene školske slave je nešto od velikog značaja. Ono što ćemo večeras čuti od naših istoričara također će biti od posebnog značaja. U nadi da ćemo nastaviti i dalje u Horgošu da obeležavamo ovako, biće nam posebno drago da u ovom broju ljudi, u ovom skupu broju ljudi organizujemo što veći broj manifestacija. U programu Svetosavske akademije, pored ženskog hora Mironosice, učestvovao je folklorni ansambl Kulturno-umetničkog društva iz Mola i deca iz Horgoša sa recitacijama posvećenih Svetom Savi, a na završetku akademije deci su uručeni praznični paketići.